Үтө күннен күндө хыртаачыларым, хаңа жылаңа остолгутугар, хартоскалах айкитин букурду бухарыхатын хөптен эйха көдөрөппүн багарабын. Мясная запеканка хөп. Убахайттахпин хартоска, репчатый лук, морковь, сыр, онна майонез онутугар букурду натуральный йогурт туттугумсэ. Эһиги майонез эми туттугутун сөп, жа саглыхайын. Бастан туран биһиги репчатый лук бутун, тёркаламыт морковь кытта ыһаарылыыбыт. Но той бутун эппи түрдүтүгөр урохпутсе. Барта сыпсар, түркан тархан. Ну маны күннәгә столга эме биһи куру кастанабыт, бырытсебы. Наһа минниге суоннаттан подачата эме карахылай багай. Морковь бутана лукпут баха турартамиге биһиги эппитин кырбан хаалыбыт, белем ни бит. Эппитин әдеттен иреребит. Онна маннык терас канамыт кырдыбыт. Убаха тебете олуссымнага минниге сүргенит бухар ди. Эбетер ынахатын эме туттухотунчу. Бин как раз сезон болотырди. Бехекене олу. Бехеди. Ja, ondan эппитин тенитеммит эддеттен беремнебит противомитер урабыт. Мені уланы вот специально кахылжыгыннахагин новогодний противень. Маннык нёлбоғаға мантан кара размердағайын ұжут намағыңа атыйга бар. Халбыт әттер биден тархатан оғын беребіт. Тусту бұд. Әппетін онна хартоска бұтын туст-туспа тусту бұд. Қарақолағынына. Әппет үрдетігер әдеттен харыламыд. Репчатый лук, онна морковь құтылар. Манық тархатан құтырады. Бұл манық камтана топсар. Майонез анутугар бу маны греческий йогурт туттавын жебитимди. Эһиги майонезти хатынчы. Олобра улуска ин бу маны таратламаттара болуди. Куябыт, онна эппит үрдүтүгөр кутабыт. Тууда пеппит, мына эбиин адата суо. Лошканан да бихи хатын хөп. Ким хайдах багарарына. Яха буллаана бу маны аккуратно кахыннын жемин кондитерской мешокко куттум. Нагревает тархатан кутабыт. Мантагай хокка нахатна немножко ойхогос болорбыт. Ондан тон хаттоскала битер керебит. Тоскала битин эме чараскана кырбыйбыт. Жагунна хаттоскалар битин эме тенитембит. Куталыбыт. Онна матакай бутын тусту бут. Онна бит час устата 180 градуска лыбыт духовка уган кебетсе. Ол канеттен бит час болонне умита хабыт канеттен хостамын сыр бутын кудан бут улбарыхбыт. Каратык үйхәтте хорор бут. Главное хортоската буганнада хэ. Хорор буспатах болатчик. Хаян көрөй быхаганын беребеккелибит. Буспут, үчүгэй болбут. Сыр бутын кутабыт. Онна мие 10 минутага духовкага угабыт. Сыр элбах боллана мәмин дегес болар. Бүттүтүгер укроп кутабыт. Букурдук билүүден күннәгә остолгу тугарастан хатынча, бәбәтә хаңа жылларга остолга даганы алыс бәкке бассар бүлүдө болгон тагыста. Нашу бубутти.